Taruh. Taruh. Ya, banting setir kanan, banting setir kanan. Yup. Maju depan dikit. Oke, pas. Makan nih. Iyo dah. Apa menu spesial Siko dah? Oh, di Siko banyak. Ada gulai ikan karang, ada gulai kurma spesial tu mani gulai kurma. Mana kata tujuh dia uni dan yang lambuk ado, randang padang ado. Oh, lengkap ya dah. Hidangkan sasado dah. Oke nih, meja 8 makan hidang tuh. Tambah 2 tuh, biasa. Barasado ko dah. Oh ya, tunggu sebentar ya nih. Makan ampe 20 ah. 20 ampe 80 tambah 2 290 minum 123.000 sadonya nih. Jom minum.
Di mana bayi ko dah? Oh, langsung di kasir saja nih di Mungko.